Ekipa, dobro večer i dobrodošli u novi Čušpis. Današnji gost je živopisni lik, kako sam ga nazvao, Domagoj Delač, u zadnje vrijeme najpoznatiji kao gastroambasador. To mi je najlakše da ga tako predstavim. Domagoj, hvala ti što si došao, pozdrav. Hvala lijepa, evo baš mi je drago da sam došao tu. Evo, dogovaramo ovo već neko vrijeme i malo sad zbog hrpu obaveza, zbog ovog svog što radim, nisam stigao doći i evo kolega, ja smo se baš razveselili. Imali smo oba dva slobodan dan, našli smo vrijeme i zgušno sam došao ovdje. Eto. Da te upoznam, da malo popričamo o svemu i da napokon to snimimo. Domagoj ima toliko zanimanja, zanimacija, ali najviše voliš da te zove gastroambasador, pa da nam objasniš. Ma šta nije uopće stvar tog imena gastroambasador. Ja želim da mi zovu, nisam ja onaj maestro iz Seinfelda, ako si gledao, koji želi da ga se zove maestro, nego u principu gradimo brand. Moja ekipa, ja na stranici Best Food Croatia gradimo brand i jedan od brendova te stranice je gastroambasador. Pa paralelno moramo gurati jednu i drugu priču i zbog toga sam rekao da malo bi volio fokus da bude više na tom gastroambasadoru, jer ja sam zapravo prvi brand te naše stranice, naše recimo gastro platforme i zbog toga mi je to bitno da me ljudi kao takvog prepoznaju, jer gastroambasador znači u ovoj varijanti je osoba koja ima ovu emisiju i obilazi najbolje restorane. Isto ima nešto slično podcast, nekakav gastro podcast, ne ovako ko ti, nego znači mi smo nekakav spoj znači hrane i spoj gostiju u jednom, čisto da bude malo ljudima zanimljiviji i da se držimo više te priče oko hrane. Mislim, takva nam je i tematika. Najčešće te se vidi baš na spomenutoj toj brandu, platformi, kako bi rekli Best Food Croatia, pa možda malo više o njoj. Znači, kako si počeo? Zašto si počeo? Pa, jer bit će ekipi koja gleda jasno zašto je pitanje, zašto si počeo, kako si počeo, jer... Kad im ispričam cijelu priču životnu, onda će shvatiti. Baš tako, znači, nakon svega što sam prošao, svih tih turbulencija što život nosi, nisam ja ništa posebno, znači, svi mi prolazimo kroz neke faze života koje su usponi, padovi, tražimo se bez obzira na godine. Jel? Čovjek traži sreću. Ja mislim da je sreća ključna riječ. Znači, dok ne nađeš sreću, nećeš imati mira. Sad šta je sreća, možemo o tom filozofski razglabati, ali nema potrebe. Svako će naći na neki način, nekom je to novac, nekom je to dobra žena, nekom je to, ne znam, putovanje. Tak. Ja sam uvijek volio posao. Znači, volio sam biznis i od svoje 18. godine nešto radim. Ono što sam razgovarali, stvarno mogu reći, prošao sam sve i svašta, raznih projekata, od marketinga, od prodaje, od putovanja. Bio sam svugdje, vidio sam svašta, imam dosta, kako se rekao, životopisan lik, imam dosta životopisan život i ja se često sam sa sobom začudim, pa kad sam stigao sve to proći, kad sam stigao tu sve biti. I iako sam osoba koja voli u 10 sati biti na večer doma, moja dinamika života je strašna. Samo prošle godine sam bio živio u 4 različita grada, na 4 različita mjesta, svaki grad nosi svoju priču, svaki grad opet iz početka, upoznavanje s gradom. Ja sam čovjek od rutine, volim imati rutinu, volim znati gdje živim, kako dođem do tam, gdje ću popiti pivo, gdje ću nešto pojest, gdje radim, šta se tam dešava i onda ti za to uvijek treba vremena, prvih tjedan dana upoznavanja. I onda kad uzmeš obzir da si na 4 različite lokacije, to je svaki put mjesec dana skoro, to je sveukupno više od mjesec dana nekakvog upoznavanja. Jel? I mislim da se u tom dobro snalazim, ali stvarno mi je dosta. U tom smislu tražim nekakav mir, tražim neku stabilnost. Dio sam si jedan dan razmišljao što bi bilo najbolje čim bi se ja sad htio baviti, da baš budem sretan. To ne znači da nisam bio sretan u svim tim biznisima kojim sam se bavio, daleko od tog i to je ono što me inspirira i to je ono što me uvijek tjeralo dalje. Ali sam htio napraviti da malo uđemo u neke mirnije vode. I onda smo kolega Sanjin i ja došli do ideje, joj, više ne bi bilo loše snimati znači restorane. Zašto? Godinama bavim se marketingom, bavim se restoranskim biznisom, poznajem hranu, kuham svaki dan, volim tu priču, smatram da sam elokventan, smatram da ta cijela priča, sve skupa može, kad spojiš u jedno, može biti jako zanimljiva. I rekli smo, ajmo od nekud krenuti. I krenuli smo sa restoranima, u prvih par restorana gdje sam snimao sam. I onda smo došli do zaključka, s obzirom da sam kroz sve ove godine prošao sve i svašta i upoznao jako puno, baš ekstremno puno ljudi koji su i poznati i koji su uspješni. Sve rekao, pa zašto ne bi to iskoristio na jedan pozitivan način, jel? Svi ti ljudi će htjeti sa mnom ići u emisiju, doći u emisiju, sudjelovati, razgovarati, mislim, znaju me od prije i ne vidim nikakav razlog zašto ne bi došli. I tako smo krenuli sa Anjom Alavanjom, koju stvarno znam 25 godina, radili smo skupa davnih dana, kao što je ona u emisiji naglasila. I rekao sam, Anja, hoćeš doći? Naravno, kako ne, tebi ću uvijek doći.
I tad sam shvatio da zapravo je to super spoj. Spoj hrane, spoj gostiju, spoj svega. I tako je krenula ta priča, evo već smo snimili 15-16 epizoda. To su sve renomirani top restorani, za sad su samo u Zagrebu, ne zbog toga što se ne možemo proširiti na Hrvatsku, daleko od toga, nego nam je najlakše krenuti. Mi smo iz Zagreba i tu mi je baza, tu najviše znam. I restorani koje obilazimo su top restorani. Što ne znači šta znači top restoran. Mi sad imamo top restorani su oni koji su kroz medije, kroz cijelu priču onako dosta, ajmo reći, mainstream, ali ne u negativnom kontekstu. Znači, to su oni restorani koji se zapravo rijeđe pojavljuju u medijima. Zato što više manje svi food blogeri idu na restorane koji su onako, ajmo reći, za narod. A ja sam rekao, ajmo probati približiti možda i ove druge restorane ljudima koji bi možda htjeli biti tamo, ali mi je neugodno doći, ne znaju šta se tam servira, koliko to košta, kako će se on tam snaći. I evo, sad iz prve ruke u našoj emisiji može vidjeti kako je tamo, šta se dešava, jel mu se sviđa, da li mu je dobar meni i na neki način ga malo opustiti i reći super, to je to hoću vidjeti, hoću doći, hoću probati. U biti koncept je jasan svima. Best Food Croatia svrha je dakle promocija restorana u principu. Jer hejteri će reći, hoće se lik najest best food, uđiš. A daleko od tog da si ja ne mogu platiti to ili što više, rekao sam, kuham svaki dan. Da. I meni je moja... Znači svrha je promocija restorana. Svrha je promocija gastroscene u Hrvatskoj. I to ne samo u Zagrebu, nego u Hrvatskoj. Znači, mi smo turistička zemlja i jednostavno nama je to u krvi, restorani, kafići, plus što sam rođen u Tkalčićevoj. Jednostavno to ti je u tvom DNA. Si rođen u Tkalčićevoj, odrasao si na ulici, odrasao si na trgu, odrasao si u Tkalčićevoj, odrasao si među restoranima i kafićima i normalno to ti se sviđa, konzument si toga, stalno si tamo, mislim svi smo više manje radili kao konobari, kao klinci, cijela moja ekipa. Znači od kad znamo za sebe smo na neki način u ugostiteljstvu, iako meni ugostiteljstvo nije core business. Kažem, više se bavim drugim poslovima, marketingom i takvim stvarima, ali ugostiteljstvo je uvijek tu usput. Jer ja sam u sve neke svoje biznise koje sam imao uvijek volio imati neki ugostiteljski objekt koji će mi biti dodatni izvor prihoda, mjesto gdje se mogu s tim ljudima sastavljati, okupljati, mjesto gdje ću moći vidjeti svoje prijatelje. Jer kad uđeš u neke godine, onda shvatiš da je jednostavno jako teško skupiti sve prijatelje na hrpi, osim ako nije, ne do Bože, sprovod. Čak neću reći ni rođendan. Nažalost, došlo do toga da se s ljudima srećeš najčešće na sprovodima, ali kad imaš svoj lokal, onda znaš, jednostavno svi će doći tamo. Doći će kod tebe, usput me, društvo, danas u 6 tekma, dođite kod mene, znaš. I tako je to sve krenulo. I tako sam ja zapravo u tom ugostiteljskom biznisu već isto paralelno sa ovim drugim stvarima godinama. I šta reći? Evo nas, tu smo, ide nam super, moram se malo i pohvaliti. Došli smo stvarno u ovih 2 mjeseca koliko smo na tržištu, izuzetno smo napredovali i produkcijski i restorani nam se sad sami javljaju, s gostima nemamo problema i ovo može biti samo bolje. Gosti je čekaju, znaš, malo na džemdo i dobro. Moramo malo. Ne, dobro ti kažeš, ali ja opet kažem, stvarno... Ja se volim zajebavati. To ti mora biti jasno, tak da ono. Ne, meni to nije, i ja se volim zajebavati, i volim pojest, i volim na džemdo, daleko od tog, ali nije mi to prioritet. Prioritet mi je stvarno bio prikazati te neke top restorane, top destinacije na jedan drugčiji, normalniji, opušteniji način. Znači, meni daleko bi bilo tog da ja sam, ne mogu reći da sam laik, daleko od tog. Jer imao sam i svoj restoran, i svoje kavane, i vodio sam hotele, evo bio sam i u Irskoj. U Irskoj sam stvarno, otišao sam iz Zagreba nakon 100 stvari koje mi se desilo prije 3 godine, otišao sam se malo maknuti od svega, napraviti odmah, otišao sam u Irsku, zaposlao sam se u hotelu, zove se Glen Loebi, to je hotel s 5 zvjezdica, koji je 3 godine za redom proglašen najboljim hotelom u Irskoj. I igrom slučaja dobio sam tamo posao i evo, u 3 mjeseca sam došao do late operational manager, znači to je čovjek koji vodi hotel u popodnevnim satima, to sam ja inzistirao, meni to paše, nisam baš ljubitelj ranog buđenja, tako da mi je to bilo super i stvarno sam uživao, bilo je super, tamo sam upoznao neke glumce, upoznao sam Ed Sheerana. Mislim, mala degresija na cijelu priču, danas sam dao jedan intervju za Večernji list, pa mu je to bilo full interesantno, to će biti u nedjelju na naslovnici. Da, jer ja recimo konkretno nisam znao za njega. Svi znate za Ed Sheerana, to je poznati pjevač koji je napunio hipodrom. Meni on izgledao kao nekakav lokalni crveni dečko, veseli crvenu licu. Tipični Irac, mladi, bio je na recepciji, ja sam došao do njega, bok, je sve u redu, treba nešto. Jer zapravo moj zadatak je šetati hotelom, ispravljati greške, razgovarati s gostima i utjecati na sve što se može eventualno ispraviti ako nije ispravno. Ja sam čovjekom pričao dok nisam u jednom trenu skužio da čovjek
da je pompa odjednom oko njega, dolaze nekakvi novinari, nekakva njegova ekipa. I sad ja pitam ovaj na recepciji, ko je to? Kaže, to je Ed Sheeran. Rekao sam, a ga dobro izgovaram, možda ga čak i krivo izgovaram, ispričavam se da ne bi bilo. Mlađi, pomognite nam. Mlađi, pomognite mi, nisam u tom, evo vidite da jesam, onda se ne bi mogao ispričati ovu priču. Ali još ima jednom sam otvorio, meni primjerenije i tebi, bit će ti smiješni, javljaju mi da ima nekakav gost iz predsjedničkog apartmana, nekakve prohtjeve, bla bla bla, u takvoj varijanti moram ići ja. I ja dolazim gore i na vratima Schillinger iz Oza. Gledao si Oza, znate ja znam da je Ed Sheeran veća zvijezda od ovog, ali nama koji smo gledali Schillingera, Bičera i tu cijelu ekipu, otvaram vrata, vidim njega normalno kao profesionalac, bog, poštovanje, dobar dan, izvolite, ja sam tu menadžer, šta trebate, bla, ja ću to njemu reći, stalno. Zapravo kod njega narađe bio palio selfie, čisto da imam za uspovu da mogu prijateljima reći, gledajte koliko se ja danas upoznao i tako. Tako da je to Irska jedno super iskustvo, imali smo hotel koji ima Michelinovu zvjezdicu, restoran, još 3 restorana pored, znači bila su 4 restorana i to super iskustvo. I ono što sam rekao, tad sam shvatio da zapravo nisam fake. Znaš, uvijek misliš, možda si tu doma, pa ti ljudi malo popuštaju, sve poznaš, znaš, pa nekako prolaziš. A kad dođeš u drugu državu, druga država, drugi običaj, drugi jezik, druga kultura, onda nije to tak jednostavno kako misliš. I s obzirom da sam vrlo brzo tamo i napredovao i da su mi se dešavale sve te stvari, baš sam bio onak oduševljen i zadovoljan sa sobom u smislu ipak nešto vrijediš, znaš. Ali ne mogu ja bez svog Zagreba, bez svoje Hrvatske, to bio sam 1,5 godine, bilo mi je prekrasno, poznao sam puno odličnih ljudi, napričao sam se engleskog za cijeli život, fali mi ovaj razgovor, fali mi naša zafrkancija, nije isto se zezat na engleskom, nije isto, znaš, sužen ti je dijapazon razgovora, ne možeš ti biti toliko elokventan na engleskom, iako sam se maksimalno trudio, pivica 2 Guinnessa bi odradila svoje. Zaključak, Edi je Sheerana nisam skužio. I evo, baš sam ispričao. Tak ćemo te nazvati emisiju. Pa znam, evo, to su... Nisam skužio Sheerana. Nisam, evo, ljudi moji, možda je to glupo. A Schillingera su pustili iz zatvora. A Schillingera su pustili iz zatvora i čovjek je tam, da, nije mi bilo svejedno kad sam ušao solo s njim u sobu. Rekao, ne do Bog, znaš, ka znam, da me ne bi vrbovao za ove naciste, čelav sam, jak sam, znaš. A nije moj džir. A je on u Breaking Badu, on je pivu radio, tako da mislim da je. Ne bi znao, nisam gledao Breaking Bad, vrhunska serija, pretpostavljam, Hala, naslovnog iz Malcolm u sredini, jedna 3 najdraže serije. Seinfeld, Mučke, Malcolm u sredini. I tu za mene ima ih još dosta, ali to su nazovemo sveto trojstvo tog. I jednostavno mi je Hala u toj drugoj varijanti bilo čudno vidjeti, nisam ga prepoznavao i gledao sam prve 3 epizode i nije me ta serija kupila. Mnogi kažu super, ali bile prve 3 serije dosadne, koji film Vodeni svijet koji sam svojevremeno vratio u videoteku, jer je prvih 20 minuta frajer plovio. Da. Jednostavno, možda sam ja malo previše dinamičan i volim da priča ipak bude malo brža. I čim je to usporeno, to mene ubije. Meni isto nije lega. Dobro, ali nije mi lega. Vjerujem da dobro i on mi je sigurno dobra garancija, njega obožavam, ali možda ne u toj varijanti. Evo, kako bi ocijenio hrvatsku gastroscenu? Ponudu, potražnju. Kako bi ti općenio, jel mi Hrvati jedemo kvalitetno, da li znamo šta jedemo, Ajmo se sad da li smo možda malo ta naša neka domaća tradicionalna jela gurnuli u zapečak pa smo pali na neke strane kuhinje. Ok, postavio si mi 10 pitanja. Da. Različiti, probat ću sad to malo raščlaniti. Ajmo krenuti od ovog zadnje što si rekao. Šta je tradicionalno hrvatsko jelo? Da li su ćevapčići tradicionalno hrvatsko jelo? Pa malo smo prooteli, ali da. Kome? Bosanci se reći da smo uzeli njima. Tako je. A zapravo je to tursko jelo. Da. Znači, Hrvatska je spoj 4 vrste. To je moje mišljenje. Italija, Mađarska, Njemačka i turska kuhinja. Normalno. I nešto autentično što imamo mi. I sad kad to sve zbrojiš, mi smo super jer smo na tom sjecištu svega i mi smo po meni izvukli maksimum od svega. Ja ću pojesti i vrhunske ćevape, pojeću i fantastičan bolognjezi ili nekakve kozice, pojeću dobar bečki šnicel, znači sve imamo na jednom mjestu i to je, smatram da je našom prednošću. Jedino što u centrima velikih gradova je hrana po meni, ne govorim o ovim razvikanim restoranima, ali govorim o ovim nekakvim gdje će doći turisti gdje se služe ta vrsta jela, nije baš kvaliteta vrhunska. Znači, ne znam, bio sam u Makarskoj na plaži, ćevapčići prepečeni. Dođem u Tkalčićevu, isto postoje neka mjesta koja mi nisu legla,
Jednostavno smatram da kvaliteta na nekim mjestima može te hrane biti bolja. Zašto podcjenjujemo, opet stavit ću s tim ćevapčićima, zato što sam, evo između ostalog ja smislio na mljevenike. Znači, mljevenici su zapravo bili moj marketinški hit. Šta su mljevenici? Mljevenici su zapravo ćevapčići. Ali ne možemo nazvati ćevapčića s obzirom da je originalna receptura ćevapčića 100% junetina. Meni je falilo još malo masnoće, jedne drugčije od janjećeg loja i ja sam dodao svinjskog buta. Zapravo mesar s kojim sam radio, jel? Mjesnica Antonio, on i ja smo smislili recept za mljevenike, za znači, tu vrstu ćevapčića. Ja sam rekao da to nisu ćevapčići, nego da su to mljevenici. Malo onako, bacio sam marketinšku foru, sam znao da će mediji za to zagrist. Sjećam se kod danas, stajao sam sa svojom kolegicom Tanjom i rekao sam zapamti, ovo će zaživjeti, bit će dobra fora. Ja sam možda čak i u marketingu bolji nego u ugostiteljstvu. I stvarno je prošlo. Krenulo je s 24 sata, večernjim listom ovdje i to se proširilo. Proširilo se nevjerojatno. I znaš ono kad misliš da nešto će se dešavati postepeno pa ćeš ti doživjeti. To ćeš ti vjerojatno, nadam se, doživjeti sa ovim podcastom. Ja kažem, samo ti se takva stvar u jednom trenu otme kontroli. Da. Znaš ono, ti misliš ja ću to imat, ne. Ja sam samo jedno jutro probudio i imam hrpu poruka na mobitelu, buraz viralan si. To sam ti htio reći, da. I sad kak si viralan? Znaš ono, i počnu, ja okucam mljevenike. To neću pretjerivati, 1000 članaka u Bosni, Srbiji i Hrvatskoj, s tim da su Bosna i Srbija još više zagrizli. Oni su se baš totalno zainteresirali za to, ne mogu reći, bio sam i kod Darinke Trgo intervju za RTL i bio mi je Hrvoje iz Indeksa i bila ekipa iz Večernjih koji su naknadno ekstra još došli napraviti o meni baš video reportaže. Ali meni su došli s RTL-a Bosne, sa Nove TV Srbije. Znači, dolazili su ljudi od tamo, znači neko je tom ljudima platio put, dnevnice, sve da bi došli i radili intervju sa mnom. Za nešto što mi je marginalno naspram svega što sam se u životu bavio. Gdje je meni palo na pamet, meni je to bio samo marketinški trik, da svoj pizza i burger bar na Kajzerici privučem više ljudi i ubacio sam jedno novo jelo na svoj način. I zapravo je to imalo smisla jer su mljevenici, nisu ćevapi. I kao što je rekao Miroslav iz Gastrotražilice, koji mog puta pozdravljam ako mogu, stvarno jedan izuzetan lik i on me na neki način isto potaknuo da radim ovo, jer on je bio osoba koja je meni pomogla u startu. I ja isto osobno želim biti osoba, pozivam ljude koji otvaraju restorane koji pašu ono što mi radimo, da mi se isto uvijek jave. Rado ću im napraviti promociju kao što su neki ljudi napravili meni, konkretno i Miroslav, evo, i ta Gastrotražilica danas stvarno odlično i super radi. Ja uvijek kažu meni ljudi, pa još sad ste se vi konkurencija. Niko si nije nikom konkurencija, nisi si ti konkurent s nijednim drugim koji radi podcast. Zašto? Mjesta ima za sve. Mjesta ima za sve, svi tražimo isti like. Like je danas besplatan, dođeš, klikneš. Nije to što sam ti pričao malo pre kupovina novina, pa sad ti biraš jedne. Da. I svako će imati neku svoju nišu. Ti ćeš možda dobiti na ljubaznost, ove će dobiti možda na nekakav senzacionalizam. Svako ima neku svoju priču, tako je moja priča s ovim podcastom. Ja idem na pozitivu. Jednostavno, doći nešto negativno pričati o restoranima. Prvo, restorani koje obilazim su top klasa. Druga stvar, ne želim biti jedan od onih ko na večeri za 5, ja ti to dajem ocjenu lošu zato što ja ne volim to i to. Pa stari, pa nije ova emisija, ni ovo je emisija Best Food Croatia, a ne Best Food for you, da. Nisam skužio prosto. Upitnik, mljevenici, pitanje, to je... A ne, pa budem to rekao. Htio sam ga... I nije upitnik, nego ova. Zbunio si me s tim upitnikom. Čovječe, nismo znali kako se zove ono za čitanje. Nije upitnik. Pa da. Potjer. Da, sjebao si me upitnik, pa nisam... Gledam šta je to. Mi ništa ne režemo, sam da znate. Nema katanja. Dobro, još bolje, nema veze. Pa nije to teleći buda ga režemo. Ma nemoj rezati, pa nema ni potrebe. Ništa. Ne, u redu je, Sanjin kaže... Kako ono ide? Čega se lik sjetio? Jel tak, da. Nije ga bilo 3 dana, jel to? 3 dana ga nema. Čega se lik sjetio? Ne bi to zaboravio, ne bi. Ali u redu da si me podsjetio. Apropo, sad ću ispričati ovu priču, apropo ove viralnosti. Nova godina, ja sam doma s prijateljima, lagano cugamo, gledamo neki film i meni stiže ona hrpa poruka, jesi vidio sebe na Potjeri. Ja sam 3 dana prije, odnosno dan prije, radio intervju, ja sam bio u Petrinji. Te godine je bio potres u Petrinji, ja sam otišao u Petrinju kao volonter, normalno sam se prijavio
I dole sam upoznao ljude koji me znaju od prije. I znaju čim se ja bavim i da imam te neke sposobnosti organizacije i ovo ono. I oni su mene u roku, pa ja neću lagati, došao sam u 7, u 11 sam već bio kod gradonačelnika u uredu, da bi ja bio glavni koordinator svega što se tam dešava. Naravno da bi, jer smatram da je od mene ovakvog ima više koristi da radim to nego da gulim krumpire zbog kojih sam nominalno došao. Ali kako si rekao, režem te, vrati se na Potjeru i Mljevenike, a Petrinja je posebno ovaj dio. Dobro, okej. Sam ga dobro. Spreman. Dobro, ali povezana je priča. Da, znam. Jer jedan dan kad sam se vratio... Povezat ćemo mi to. Može. Dan kad sam se vratio, dao sam intervju u Petrinji, za Petrinju nakon godinu dana potresa, mene su jedinog zvali, ja moram se malo pohvaliti, u ime cijele te priče, svih tih krasnih ljudi koji su radili s nama, da li bi došao u Petrinju, dao intervju, naravno došao sam tamo, dao sam intervju, i kad su mi javili, sad se vraćamo na priču o Mljevenicima, odnosno kad su na priču iz Potjere, kad su mi to rekli, ja sam prvo mislio da se radi o tome. Jel mi to prvo palo na pamet? Aha, sigurno je nekom palo na pamet, jel me opet vidio da se ponavljam, da sam se opet pojavio u medijima. S obzirom da sam bio stvarno puno po tom pitanju. I oni su, ja vidim, i meni bratić glava šalje odrezano snimi da se radi o Mljevenicima, što mi nije bilo ni na kraju pamet. I to ono, ja i friend se gledamo, ja rekao njemu, on je Slavonac, rekao, Buraz, je li ovo realno? Pogledam, znaš, pitanje si, to je bila neka posebna specijalna emisija za Novu godinu gdje su gostovali uz humanitarne svrhe, gostovali su poznate osobe i odgovorila je Doris Pinčić. I ne samo to. On pročita pitanje, vidim da sam ja u pitanju, ko je izmislio Mljevenike, ona pogodi, zna cijelu priču i Joško se na to nadovezuje i kaže, čuo sam o tom sve najbolje, moram doći probati. By the way, 2 tjedna iza dolazim i Joško Loka sa svojom obitelji i pojedu ručak i kaže da mi je bilo fino oduševljeni, su bili stvarno to je ono što ti kažem, to je u trenutku kad se otme kontrola, da stvarno više ne znaš kako se to desilo. Ali čovjek se ne mora s tim ni zamarati. Ni najmanje, nema, čovjek je ponosan, svako bi trebao biti ponosan ako napravi nešto i to da ljudi prepoznaju. I to bez srama. Zašto bi se ja sad sramio i rekao, ja sam jako skroman. Ja sam skroman, stvarno jesam i kogod me zna, možda na prvu to tako ne izgleda, ja stvarno pokušavam biti maksimalno skroman i fin i sve. Ali uspjeh je uspjeh. Da. Mislim, ja ga neću proslaviti da ću se rugati drugima. To je ono, čovjek ne uzdiži se kad pobjeđuješ. Taj dio ne. Ali da bi ti trebao valorizirati, vrednovati svoje uspjehe, naravno da. Bio sam sretan, super. Sjećam se trenutka kad sam Tanji rekao u kuhinji ovo će uspjet, do trenutka gdje sam završio na Potjeri. Znači, taj cijeli, ajmo reći... Gdje si završio? Pa na Potjeri. Čekaj, nije upitnik je. Da. Dobra fora. Ne, pa nećeš mene zbuniti. To se on zbunio. Nek sam se ja zbunio šta znači taj upitnik gore. Uglavnom, bilo je izvrsno, bio sam ponosan na sebe i na Antonija Mesara i na cijelu to priču. Jedino što mi malo, ne da mi smeta, nego imao sam i veće uspjehe u životu, a ljudi će me patiti po Mljevenicima. Ali uvijek se sjetim Kumpića i Smogovaca, koji kaže da koliko god je odigrao 1.000.000 vrhunskih uloga, ljudi ga uvijek na cesti vide i kažu gle Kumpić. Tak sam ja... Crni Jack, isto, da. Pa sad pokušavamo naći neku sredinu između ovog mog biznis dijela i Mljevenika, a to je gastroambasada. Ajmo ljudi se onda držati sad nominalno. A gdje možemo pojesti Mljevenike? Mljevenike za sad nigdje, međutim ja sam nakon tog imao jako puno upita. Ja sam zaštitio to ime. Pa da, zato i cijeli taj recept. Ja gladna. Jako puno upita sam imao. Mogu? Ja sam, ne gubimo vrijeme. Ja sam puno imao upita za to da su ljudi htjeli joj kupiti. Imam neku ideju i imam čak i neke ljude koji su zainteresirani. Dugoročno, žao mi je, bojim se da ne prođe previše vremena da to padne u zaborav. Volio bi ih prezentirati javnosti. Imamo neke ideje, volio bi napraviti jednu masovnu proizvodnju i kroz jedan trgovački lanac plasirati. Sad ove godine nisam stigao, jer bavim se točno ovim, ali kroz ovu priču sam siguran da ću još upozvati neke ljude koji mi mogu pomoći oko tog. Ja se nadam da će sljedeće godine Mljevenici zaživiti u svojoj punoj formi i da ljudi probaju i da shvate da osim što je to marketinški trik, kako je rekao Miroslav iz Gastro tražilice, to nije isto jelo. Bez obzira što isto izgleda. Mislim, onda uzmi pljeskavica i ćevap. Pa nije. Radi se drugčije. Znači, isto je meso, ali je drugčiji oblik. Gospodine, vi znate sarmu smotati? Pa gospodin zna kuhat više manje sve.
Jer gospodinu je najveći gušt doći nakon radnog dana doma. I to kad sam vodio restorane, to se ljudi čude, pa ti si cijeli dan u restoranu i kad sam imao svoj restoran, pa kuhaš, pomažeš, ja volim stvarno biti oko kuhinje kad stignem. Zakaj kuhaš? To me opušta. Da. Svako ima neki svoj gušt. Zašto? Volim jest. I to je ključ svega. Znači, ja poštujem cvjećare, ali ja bi bio povrtlar. Znači, ako već nešto sadim, ja moram od toga imati neke koristi, osim što mi to lijepo izgleda. Tak je s tim kuhanjem. Znači, volim raditi nešto što je korisno. Šta je lijepo? Popijem si pivicu 2, slušam vijesti. Danas više manje, rijetko ko sjedi i gleda televiziju. Da. Najviše voliš nešto dobra utakmica. Slušaš tekmu, jedeš, još ako mi dođe prijatelj, imam lijepi šank doma, sjednem se za šank. Meni to je najljepše. I onda vidjeti izraz lica od njega, da li mu je to bilo fino, koliko je uživao, čak više nego ja. Osobno imam problem koji svaki kuhar, kad skuham, da najčešće mi se uopće ne jede. Da. I svi koji me znaju, pitaju me kad će si složiti sendvič. Ja sam obožavatelj sendviča, evo, to nije me sram reći, i majoneze. To su 2 stvari koje toliko volim i tu imam isto puno za dati. Jednog dana napravit ću restoran koji će se baviti samo sendvičima na moj način, ali evo, volim kuhat i to je ono što me opušta i veseli i zato je gastroambasador bez futkuracija spoj svega što radim u ovom trenutku. Dokle ću to raditi i koliko ću to dizati na neku drugu razinu, to će vrijeme pokazati, ali vidiš da se od tog može izroditi još hrpa stvari. Gastroambasador, pa radimo mljevenike, pa sam sad postao kao nekakav podcast. Moj ultimativni cilj jednog dana bi bio baviti se politikom. I to ozbiljno. Lele, sad me šiknuo. Ali je jedan tu veliki problem. I tu je bio moj stari u pravu. Moj otac jednog dana meni je rekao da smo mi prepošteni, da će nas pojest i pregaziti. Ja sam uvijek bio toliko samouvjeren, znaš, kad si mlađi, luđi, pa ti sve ti ono super, ti misliš ja ću biti to, onda skužiš kasnije da su to takve igre, da si ti ovakav mali čovječuljak. I ono što mene uvijek, čak i da pređem preko toga, kažem, pa nije to bitno. Bitno je onaj krajnji cilj koji si napravio, šta će se desiti. Ultimativno pitanje nekog ko se želi baviti politikom nesebično, je za kog to radiš. Malo oklopi, znači nadam se da ćemo mljevenike probati u podcastu i uživo, ali recimo Domagoj, furamo se da smo turistička zemlja, namjerno kažem furamo se, mada radimo neke stvari kontra, sve razumijemo. Cijene lete gore, trebaš platiti poreze, platiti radnika, da li smo mi u globalu možda preskupi Ma kako? Ima, tu su skroz neki drugi problemi. Znaš čevapi 15 eura. Ma nije ni problem, ovako. Živio sam u Irskoj, živio sam u Americi, mogu iz prve ruke reći to njima ispod svake. Kebabi u Irskoj 10 eura. Bio prije 3 godine kad sam ja bio, znači, mislim i kod nas je, ajdemo reći 7-8. Sad to izgleda malo, jer kao razlika između 8 i 10 je 2 nečega. Ne, nije 2 nečega, nego je 15 kuna, odnosno 2 eura. Tu smo se malo pogubili. Pogubili smo se s cijenama kad se pretvorili u euro. Neću pričati o tom da je konverzija dovela do tog da je platežna moć pala ili nije. Nije. Sve desilo isto. Digla se plaća, koliko su se digle cijene. Mi smo i dalje tamo gdje smo bili prije, samo puno lakše trošimo, zato što dođeš u dućan i kažeš, gled, samo euro skuplji. To ću uzeti. A nekad bi gledao za kunu, 2, 3, već 3 bi bilo, to je već prevelika razlika da bi kupio taj proizvod. To je prva stvar. Druga stvar, radi se o kvaliteti. Mi privlačimo goste, Bogu hvala za sad, koji su bolje platežne moći. Super, došao je u Hrvatsku, pa daj mu uzmi novce. Ali na jedan fini način. To su fini ljudi, oni su odgojeni i žive u jednom drugčijem sistemu. Nisu oni u ovom našem balkanskom sistemu, di si buraska ima. To njih ne jebe, s oproštenjem. Oni hoće pravu priču, oni hoće ko dobar komad. Ma možeš ti biti najzgodniji na svijetu. Ako nije ona čula priču koju hoće, ona jednostavno ju ne zanimaš u toj mjeri. Tako je to. On hoće vidjeti, mi imamo kulturu, hranu, ljude, more, imamo mi sve. Stari, sad ti spominješ nekakva Albanija i konkurencija Hrvatskoj. Super, kaj imaš da gleda? Uz dužno poštovanje još bunkere. I to je to. Lijepa je Albanija i super je, ali mi ne prodajemo samo more, što ljudi pričaju. Mi prodajemo sve, prodajemo doživljaj. Ti si u Šibeniku, ti si u Splitu. Ti imaš 2 sata do Plitvičkih jezera, sat vremena do Skraljinskog buka. Stari, pa di tog ima na tak malom prostoru? Rijetko koja zemlja. Ti moraš puno putovati da bi vidio toliko raznolikosti. Pa odeš u Zagreb. Slavonija je totalno zapuštena, ali okej.
nemaju možda toliko, odnosno imaju veću konkurenciju u Mađarskoj i u Vojvodini, jer je to relativno slično. Ali ovo more kakvo mi imamo i ovaj cijeli pristup, plus Grčka i južnije, znači do nas još može doći i autom. Ljudi, imamo ogromni potencijal. Da li smo mi kao nacija dovoljno ujedinjeni i pametni da napravimo nešto veliko? Jel mi možemo? Uz pravo vodstvo, uz ono, ajmo reći, ljudsko vodstvo, znači ono, neko ko će gledat ljude kao ljude, a ne kao brojeve, se može napraviti puno. Prekrasni smo. I 15 eura za ćevap nije puno ako je ćevap 100% junetina. Serviran u nekoj finoj lepinji koja je fino zapečena. Ali ako to radi neki frajer samo zato da si uzme što više novaca, to ljeto nabacuje, ajmo doći. Pa normalno da se onda šta se čudiš? Pa ja prvi neću ići tam, prvi neću to preporučiti. Ali nismo mi samo ćevap. Mislim, Italija kaže, pričam s Talijanima, jedno me začudilo u Irskoj, poslao sam lika koji je iz Italije i sad neki ljudi su nas pitali Italija, Hrvatska, onda je on rekao, pa nema tu puno velike razlike. Bilo mi je drago, sam vidio da su i vjerojatno zbog tog što živi blizu Istre, pa ne zna ni on raznolikost Hrvatske i da je tu ima svega. Ali poanta priče je da nisu to sva jela koja mi imamo i koja recimo nisu, nazovemo to nominalno naš, opet mi radimo na nekakav svoj način. Niko ne može na svijetu reći, ovo je 100% autentično moje. Ok, tjesteninu rade Italijani. Ko je da fura tjesteninu? Marko Polo, otkud? Iz Kine. Onda ne možemo tako. I tako možemo razlučivati, ići granace do besvjesni. Ne, ajmo se držati onog što imamo. Ajmo napraviti. Je, fantastično. Na sjecištu smo, imamo spoj više kultura i što se gastronomije i drugih stvari tiče, ajmo izvući maksimum. Ajmo napraviti najbolju karbonaru, ajmo napraviti najbolje ćevape, ajmo napraviti neko najbolje jelo. Ok, recimo štrukli su, recimo neko naše autentično jelo. Purica s mlincima također. U Dalmaciji je pašticada. Znači, kulen. Ljudi moji dragi, ja sam, nažalost, to je sjeverne zemlje, to je hrana, sačuvaj Bože. Iz moje perspektive. Ja ću samo reći jednu malu anegdotu. Kad sam ja njima išao raditi svoje burgere. Pa ti si imao svoj burger restoran, pa da nam ti napravi neke restorane. Ja sam uzeo pecivo, najnormalnije iz pekare, meso fino iz Lidla, njihov Lidl je 1000 puta jači od našeg, znači mesa je bilo, imaš gradaciju od običnog do top burgera, znači možeš kupiti to na jednom mjestu. Umake sam napravio sam, znači klasične, malo narežeš luka, malo narežeš kiseli krastavaca, majoneza, kečap, sef, znači klasična je onaj umak. Ja sam njima napravio i kažu oni mi, wow, kakve burgere, pa mi to nismo nikad jeli. Sad oni mi pitaju me koja je tajna. Znate koja je bila tajna? Posolio sam. Rekao sam, to je tvoje meso iz tvog dućana, pecivo iz tvoje pekare, sve sam kupio što imaš ti u frižideru. Ali iz nekog razloga taj trend, nemojte soliti, po meni užasan, ne treba pretjerivati ni u soli ni u ničem. Ali sol je pojačivač okusa. Da. I svakom okusu, mesu, svemu, pa čak i slatkom, ljudi, pa ne stavlja se bez veze u palačinke, sol. Da. Pojačava okus. Oni su izbjegavaju začinjeno i slano. I šta su dobili? Bljuvotinu. Bljutavo, ljudi, to ne valja. Znači, mi imamo savršene namirnice, ne bježimo od soli i začina, hajmo se potruditi i napraviti najbolje što možemo i uzeti ljudima novce. Oni su tu došli potrošiti. Nije on došao, on ako se vozi autom 12 sati ili avionom ili si isplanirao, znači može birati cijeli svijet. Ti kad imaš novaca, ti možeš ići bilo gdje, jel tako? Da. Ne moraš ići u Hrvatsku, zašto bi išao u Hrvatsku ako možeš ići u Španjolsku i misliš da je Španjolska bolja. Ako si se odlučio doći tu, došao si s ciljem. Cilj je da vidiš nešto lijepo, da imaš doživljaj, da pojedeš nešto i da uživaš. I da budeš poslužen. Žalosno je. Meni je jedna stvar jako žalosna, s čim sam se ja osobno kao čovjek koji ima restoran razočarao, to su bili ljudi. Nažalost, imao sam velikih i ogromnih problema s ljudima. Ne dolazi, ne da mu se, kasno je. Radna snaga je... Radna snaga. Znači, u jednom trenu ja sam u svoju firmu na Malti, imao još 4 objekta. Znači, bavio sam se skroz drugim i bitnim stvarima. Znači, ja sam stvarno imao grč u želucu kad bi jutro u 7 počeli mi stizati poruke. Nema dana da u jednom od ta 4 objekta se barem jedna osoba ujutro nije pojavila na poslu i pola sata prije mi napisao, ja danas ne mogu doći iz tog i tog razloga. Šta da ja radim? Da ja sa Malte dođem? Da pošaljem svoju djevojku koja se tim ne bavi. Znači, ne možeš tako. Plaća je bila na vrijeme,
uvjeti su bili u redu, ne tlačim nikad nikog, to nije moj stil. Znači, nažalost, žalosno ljudi sad pričaju, joj, radna snaga izvana, ovo ono. Ja ću reći, sad sam radio u jednom lancu restorana za koje sam otvarao restorane po Europi i mi smo radili sa ljudima iz Bangladeša, ljudi sa curama iz Filipina. Ovim putem ih sve pozdravljam, molim vas to ostavite. Hi everybody from Koikan, all my teammates and colleagues. Hello from Dom. Ja sam Dom. Stvarno sam imao toliko ugodna iskustva, to su bili sve dragi i fini ljudi. Naravno, selekcija se mora raditi svugdje. Ti danas radiš selekciju. Kad se neko javlja na oglas, pa radiš selekciju. Tak i s njima. Pa nećemo svakog puštati. Europa je puštala razne likove koji im danas rade sranja po Europi. Ali proučavaju medicinu. Tako, ali to ne znači da bi mi sad trebali reći generalno, nećemo sad nikog pozvati. Ne. Ja sam vidio prekrasnih i finih, jako puno prekrasnih i finih ljudi, posebno s njima sam radio. Bio sam i u Češkoj, bio sam u Slovačkoj i u Hrvatskoj na nekoliko lokacija. To su bili fini ljudi, ja s njima nisam imao nikakvih problema. Nikad, ljudi moji, u godinu i nešto što sam radio u tom lancu restorana, nikad, odgovorno tvrdim, ni jedna osoba mi nije poslala poruku da neće doći na posao. Da. Jedna stvar, kad mi je trebalo da ostanu pola sat, oni su se svađali ko će ostati još tih sat vremena jer smo plaćali ekstra satnicu. Normalno. Ok, shvaćam, domaći si, mi smo drugčijeg mentaliteta, niko od vas ne očekuje da ste robovi. Ali minimalno što možeš je doći na posao, pojaviti se, upozoriti se da nešto neće valjati i biti ljubazan prema gostu. Da. Pa šta te košta biti ljubazan prema gostu? Pa dobit ćeš napolje. Nije gost kriv što je došao nešto pojesti. Znaš, on je sad ljut jer on zatvara za pol sata, došao u mene neki gost, ma gledaj to drugčije. Od tog ćeš sutra platiti plaću, odradi dobro posao i uzmi im 10-15 eura. Od njih, nek ti gazda da sat vremena. 10 eura, nek ti oni daju 10-15 eura manče, na kraju ti si 25 eura više taj dan. Ok, drugi dan ćeš otići ranije. Mislim, sve je stvar, naravno, daleko od tog ne branim ni gazde, ima ih svakakvih. Da. Ima i ja sam isto bio u situaciji kad je bilo teško isplatiti plaću, normalno, ko se nije našao u toj situaciji nije se ničim bavio, ali sam uvijek na uštrb sebe volio imati čiste odnose s tim ljudima. I mislim da je to ključ svega. I sad se vraćamo na onaj cijeli tvoj početak. Nije skupo u Hrvatskoj, ali im trebamo za te novce nešto pružiti. A imamo toliko tog za pružiti, ljudi moji, pa daj, samo da se malo bolje organiziramo i da jedan drugom ne gledamo u novčanik. Joj, imam i više, zašto? Ma šta te briga, šta on ima? Brini se za svoja posla, zaradi sebi, napravi da tebi i tvojoj obitelji dobro. Po zakonu, što je ključ? Ja sam legalist i to odgovorno tvrdim i bio sam i uvijek ću biti. Do neke mjere dok stvarno nas jednom neko ne razbuca na proste faktore, nadam se da se to desi neće. Da. Evo za kraj ovog kulinarskog dijela. Dom. Dok je njima kažem Domagoj. I to mi je još iz Irske. Dok je njima, onda mi je bolje dom. Jednostavnije, ima poveznicu s mojim imenom i to je sve uz... Šta bi ti recimo savjetovao, ne znam, meni, nekoj obitelji, kad idemo u neki restač ili neki street food objekat, onak, na šta bi trebali pripaziti malo pažnju i ono, pa da ga zaobiđemo, onak. U startu, znači... Da, znaš, možda nisam... Šta mi obični naš, lajci, tak mi je svejedno di sedne, ne? Gle, ti ali vjerojatno ima nekih. Ima. Kreneš od interneta danas omogućava nešto. Znači, kreneš od tih reviewa. Iako reviewi nisu 100% točni, jer uvijek će ti se, nekom će se zamjeriti pa će napisati glupsi, ali gledaj, sve u nekim razumnim ocjenama 4 do 5 smatraš da je to ok. Ako je ispod 4, onda znaš da jednostavno tu nešto ne štima. Jer ne može se baš toliko ljudi zainatiti da ti ide upropastiti posao. To ti je nekakva, znači, prva varijanta, normalno. Pa čitaš komentare. Čitao sam jednom komentar, dajem vam 4, jer imate previše sjedećih mjesta. Ma dobro, ali on ti dao nižu ocjenu, on tebi smanjio ocjenu. Barem mi je objasnio, pusti, pa još bio posljednje. Super, objasnio, znači ti si to pročitao i rekao, ok, glupo. Ali ako 10 ljudi za redom kaže odvratna je hrana, ne valja. Tako je, da. Znači to ti je nekakav indikator, ali ne mora nužno 100% značiti. Ja uvijek volim, znate šta vam je ključ? Uđite u WC. Da. I to je to.
Ili ako vidiš da je gužva, koji ono, voziš se autoputom, di ćeš stati tam gdje su kamionđi. Tako je, ali ima staro logike. pravilo, da. Ima logike. Tako ima logike ovo. Ako vidiš da je pun restoran, znači ne bi ljudi došli bez veze. Druga stvar, ako je prazan, onak poluprazan, uđi u WC. Ako je WC baš katastrofa, onda, evo, to je još jedan indikator, jer smatraš, imaju vremena, nije im ni WC čisto, onda mogu misliti kako su im neke druge stvari. Da. Ali to su moja osobna mišljenja. Ti si me zapravo pitao za moje mišljenje, ja tebi dajem savjete. A odeš tam, a ljudi najčešće idu negdje po preporuci. Evo, i moje emisije koje radim su upravo to, preporuka. Pitaju me ljudi zašto ne pljuješ. Pa po kom da pljujem? Ako idem u top restoranu u kojima je hrana vrhunski pripremljena, ja mogu samo reći, evo ide sutra večer, jako ide naslov, da radim po principu Milke Babović. To sam mu ja rekao i sviđalo se. Kolegi, zašto? Milka Babović, to se ova starija generacija sjeća, nekad je prenosila crno-bijele emisije dok je bilo sve crno-bijelo, klizanja i to. I zašto su ljudi volili? Zato što su njeni opisi bili životopisni. To je ista šema sa mnom. Ti na slici vidiš kako to izgleda. A na meni je da ti prenesem kakav je miris, kakav je okus, kakva je tekstura, da li mi se sviđalo, kako mi se sve skupa, kako me to dojmilo, kako mi je bilo okruženje, da li sam se osjećao ugodno. To je ono što ja prenosim. A negativu, graditi na negativi. Pa meni bi bilo puno lakše. Stvarno, ja gledam, nama je YouTube eksplodirao. Društvene mreže nam kaskaju. To me u jednu ruku malo muči, ali okej, shvatio sam da danas više... To ću ti kasnije objasniti. Više nije bitno toliko lajkanja nego pregledi. Jasno mi je, znam, ali mislim da zaslužujemo više, ali okej. Ali nam je YouTube eksplodirao. I tu je sad razlika između onog. Ja sam jedan dan htio snimiti video na kojem od sebe radim budalu. I samo nakon tog videa zapravo pitati ljude. Zar vam nije bolja ona moja emisija koju radim stvarno na najprofesionalan način sa super ekipom, super timom, od ove budalaštine što sam sad radio? Nemoj to. Neću napraviti, ali čovjeku stvarno dođe nije žao. Ne govorim to u svoje, ne govorim u svoje ime, govorim u ime svake ogorčene osobe koja pokušava nešto graditi na pozitivi. Jer je puno teže, ali zapamtite još jednu stvar. Na pozitivi posao traje dugoročnije. I to je nek vam svima uvijek bude u glavi. Teže je, napornije, financijski izdašniji, jel trebaš. Taj cijeli grace period je duži, ali ako pređeš tu jednu, to ima veze i s tobom i s mojom emisijom, kad pređeš tu jednu kritičnu točku, niko te više zaustaviti ne može. A on će pasti prvi put kad neka budala snimi nešto bolje od njega na taj način. Da, tu se slažem, tu se slažem. I to je živa istina. I neću od sebe raditi budalu, napravit ću najpozitivniju gastro emisiju u Hrvatskoj. Ali ovo mi je dobro, znači, ako je restač poluprazan, prvo idem u WC, onda ću eventualno naručiti. Ako je WC čist, mogu naručiti hranu. Ali to su sve, opet kažem... Ne, to mi je dobro. Ja čak volim, s obzirom da sam stvarno prošao puno restorana, ja sam stvarno svugdje i po Hrvatskoj, jer sam imao nekoliko projekata kojima smo putovali po Hrvatskoj, stvarno što se tog tiče, rijetko ko, ovako, nekih normalnih ljudi, da je toliko proputovao po Hrvatskoj, bio po hotelima i vodio sam hotele i jeo sam, mogu reći, volim sve. Volim od sarme koju si spomenuo, čvaraka, bježim uopće od masnog, daleko od tog, stvarno do fine dininga i sveg super što sam sad jeo i jeo sam prije. Ali jednostavno, mislim da neki put volim otići u restoran za koji imam nekakav feeling, onak duboko u sebi, da je podcijenjen iz nekog glupog razloga. Neki put se razočaraš, neki put ne, ali ajmo reći da je to nekakva igra gastro-ruskog ruleta koju volim zaigrati, s obzirom da sam prošao toliko puno, volim se zaigrati tak nešto i nema mi ljepše nego kad se iznenadim. I ovaj posao mi omogućava da promoviram takva mjesta i to ću s guštom napraviti. Mjesta koja su uz ova, koja su razvikana, u kojima sam bio, koji su stvarno više manje sve sa razlogom razvikane, nazovemo to tako razvikane, volio bi i ta mjesta koja nisu dovesti do te razine, ako je to moguće, i približiti ljudima. Skrivene dragulje. Skrivene dragulje, kojih sigurno ima puno. Da. U Hrvatskoj ima 10.000 restorana. Ok, to je vjerojatno registracija i firmi. Da. Ali sigurno ih nema puno manje od te brojke. Da. Jer restorani i fast food. Znaš, ne samo u Esplanadi. Da. Tako da, jednostavno, ima tu puno prostora i ono što si rekao, turistička smo zemlja, gosti dolaze. Ponuda treba biti bolja. To je na lokalnim vlastima da vide kome iznajmljuju ugostiteljske objekte na atraktivnim mjestima. I to je najveća greška. On iznajmio svom šogoru. Pa dobro, nek si iznajmio šogor, to nije moj problem. To je problem USKOK-a.
Ali ako si već iznajmio Šogor, pa daj da Šogore napravi dobar restoran. zapovedi. Pa daj onda već napravi Ne to. sramotimo ni ti ni ja. Pa onda će se dalje, ćemo vidjeti da li je to ispravno ili nije ispravno, ali ono, zadovolji bar minimalne uvjete. Da ljudima bude ugodno, fino, a ne da ti to nabacaš. Sramotimo se. Meni je jednom, davno, prije jedno 10 godina, došli neki turisti na trgu gdje da jedem. Ajde sad si malo popravila gastroscena i Tkalčićeva i trga i to. Ja stvarno nisam znao gdje bi im, baš da bi im od srca preporučio. Da bi im rekao, sad i tam će ti biti super. Rekao sam, evo, tu vam je ulica, izaberite se. Znaš ono? A da, ono. Nažalost, to je to. Jer stranci vole, evo, žalosno je da u Zagrebu ne postoji nijedan autentično hrvatski restoran. Da. Znaš ono? Da, ne. Gle, meni je palo na pamet, bar smo mi kreativni i gledaš sad sve te neke šove o kuhanju, svi tam smišljaju nešto, znaš, uvijek je to, ono, pa daj budi malo inovativan. Zašto sarma, karikiram? Ok, možda strancu ta sarma glomazna, velika, u tom zelju izgleda preglomazno, ne zna jel bi, pa ajmo napravi 10 malih sarmica, složiti ko neki fine dining na nešto, pa umak malo sa strane u nekakvom čupu, pa pire da ima nekakav oblik u nekom kalupu da staviš. Približi mu to jelo na način koji on hoće i on će ti za to dati 20 eura. Ne 10, kao pojeli smo sarmu kod vesele tetke, jel? Da. Nego će ti dati, ti ćeš to nazvat Croatian gastro iskustvo, nešto lijepo ćeš urediti. Bogu hvala, mi se imamo šim i sa sportom, i sa muzikom, i sa kulturom. Da. Mislim, ljudi, Nikola Tesla, Slavoljub Penkala, o čem Faust Vrančić, o čem mi pričamo? Evo ti Baby Lazanja prije 2 godine, mislim, cijela Europa zna, Luka Modrić, Dražen Petrov, hoćete da nabrajam? Pa mislim, nemojmo biti ludi. Imaš toliko baštine i onda dođeš Do koje ne držiš. do koje ne te pazi. Neću sad reći, postoje zemlje koje imaju ništa. Ništa. I oni iz toga izvuku dobru priču. Imaju, možda je tad neki put čak i lakše. Znaš, ono, imaš zemlju, imaš 3 ključne stvari. I onda samo to isfuravaš. Mi smatram da imamo previše toga, da smo se mi baš zbog tog pogubili u toj količini krasnih stvari koje imamo. Jel? Dom, opet, dom, spomenuo si... Neću više nikad reći, zaboravit ću to. Ono, rađe gastroambasador. Domagoje, gastroambasadoru, spomenuo si, ti si bio glavni koordinator nakon potresa u Petrinji, je li tako? Ma to je jedna nevjerojatna priča i nevjerojatni splet okolnosti. Kako se desio taj potres, nije mi prvi put, bio sam i kad su bili požari u Splitu, tad nismo stigli, moj bratić i ja uvijek reagiramo, spremili smo se, nismo stigli, je to vrlo brzo ugašeno. Bili smo na poplavama, imam fotke, to su mi super fotke, nevjerojatne. Kad su bile u Rajevu selu smo bili konkretno, bili smo 2 dana, tam bilo je, mislim, super. Zgušno smo otišli, uvijek volimo pomoć, mislim, ja uvijek kažem, ja ovakav klipa neću pomoć, ko će pomoć? Moja mama, sigurno će ona, jel? Tako da smo mi išli na to, a Petrinju, nažalost, nije niko drugi mogao, jer je bilo ono baš, to je bilo oko Nove godine, svi su imali nekakvih svojih poslova, ja sam imao taj svoj restoran, odnosno bili smo još pod koronom, meni se čini, jel? Je, bilo. I onda je moj restoran pauzirao 3 mjeseca, mislim se, Isuse Bože, a strah me potresa. Prvo onaj potres u Zagrebu, katastrofa, ja sam u centru grada. I danas je bio u Petrinji. Znam i osjetio sam ga ujutro smiješno, ali osjetio sam ga. Nisam ga osjetio, nego sam čuo zvuk i rekao sam, ovaj zvuk je sličan potresu. Ja živim sad u jednoj jakoj zgradi, dole sam u prizemlju, pa mene to ne pogodi, uspio sam ga pogoditi. To je točno to iskustvo. Ali pazi ovo, što je meni fascinantno za mene u toj varijanti. Potresa, ne znam da li se ičeg bojim više od potresa, i kao što je jedan kolega u Petrinji, poslije jednog vojnika koji je bio u srpskom zarobljeništvu, 5 puta ranjavan, i vodi me on nakon jednog od potresa koji smo tam doživjeli, vodi me on, imali smo odmah sjednicu u gradskom poglavarstvu, jer se opet sve malo urušavalo, išli smo dole, i mene taj čovjek pogleda, ne da je hrabar, frajerčina, žešć, kaže, Domagoj moj, evo naježio sam se, ničeg se ne bojim se ni rata, ni ranjavanja, ni zarobljavanja, koliko se bojim ovog potresa. Si nemoćan. Nemoćan si, ne znaš šta da radiš, i njega je to ubilo, i ja sam tad shvatio, ali jednostavno kad dođeš tam, ja ti ne mogu opisati, ko da uđeš u nekakav film, kao ti si u tom filmu, vidio si to jučer na televiziji, sad si idem ti, taj se strah izgubi. To ne znači da sam nešto spektakularno hrabar, daleko od tog, ali jednostavno taj strah nestane, gledaš neke druge stvari, gledaš kako pomoć ljudima, gledaš kaj se dešava i misliš, svi to mislimo, joj, meni se sad neće ništa desiti, znaš nisam u svom gradu, kao znaš, pa ne poznajem opasnost, opasnost ne poznaje grad i može ti se svašta desiti. Došao sam tamo gulit krompire,
bilo šta, rekao dajte mi bilo šta da radim. I tamo sam sreo neke ljude koje znam od prije i oni su meni rekli, joj pa tebe znamo, super, daj nam molim te pomozi, treba nam neko ko će to sve voditi, koordinirati. Ja rekao svaka čast, rado, naravno da rado, nije da ja ne bi fizički pomagao, ali mislim da sam korisniji u organizaciji nego gulit krumpire može svako, ovo organizirati baš nije za svakog, s obzirom na moje neko iskustvo, tu sam uletio i mislim da sam to dobro odradio uz veliku pomoć ljudi iz Petrinje, mislim ja tam nisam poznao nikog, dali su mi drugi brojeve telefona, upoznavali me sa svima, ali ja sam to vrlo brzo pohvatao. I puno sam radio sa Marinom Medakom iz Hrvatske udruge ugostitelja i Hrvatske udruge poduzetnika. I evo, šta reći, da sam nakon 3 dana bio na sjednici... Poglavarstvo. Molim? Poglavarstvo. Ne. Poglavarstvo sam bio tu večer. Aha. Bio sam na nacionalnom vijeću. Znači na nacionalnom vijeću za potrese i potres i pandemiju koji je bio u Petrinjskoj vojarni sa premijerom i ministrom. Eto. To je to, ponosan sam na to svoje iz jednog ljudskog aspekta što pomažem ljudima, s jednog osobnog što sam stvarno evo vrlo brzo i drugima i sebi dokazao da mogu biti u tom društvu i mislim da sam dobro to odradio. Bavio sam se koordinacijom, to je moj najdraži dio, znači povezio sam ljude, Crveni križ, Hrvatsku vojsku, gradsko poglavarstvo. Znači toliko stvari je tu bilo koje je trebalo povezati, koje je trebalo organizirati, pomoć ljudima oko prehrane, pa kad je bilo frka, hoće se drugi dan kuhat, neće, pa koordiniraš s njima, pa nagovaraš ovog. Sve u svemu bilo je super, jedno krasno iskustvo. Bio sam mjesec dana po medijima ekstremno, nema dana da nisam bio na vijestima, na ovom. I mislim, shvatio sam da je to nešto isto s čim se ja želim baviti. Tad sam isto shvatio da su mediji nešto od čega nemam strah, sram, jer smatram da imam puno tog za pružiti, ispričati i fizički odraditi. I stvarno je bilo super, s tim da sam doživio dole potres od onaj treći koji je bio u Petrinji i to je moj kolega Sanjin koji je došao sa mnom snimio, ima snimka s 1.000.000 pregleda, možete ju pogledati, gdje ja kažem legendarnu rečenicu koju su ljudi komentirali, ti ćeš meni ručak. Sad to ti od tog straha i adrenalina, mi smo, cijeli dan smo radili. Nisam stigao pojesti ništa, pojeo bi usput, doslovno bio sam si dobar sa svim ljudima, svi su dali Domagoj, evo ti komadić ovog, ljudi su mi doslovno stavili u usta, ali nisam imao vremena, sam bi prošao kroz kuhinju, daj malo probaj ovo, probaj ono. I prvi put došao mi je kolega i bila jedna gospođa koja je bila dekanica Metalurškog fakulteta i dekanica Metalurškog fakulteta u Sisku koja je bila zadužena za čišćenje šatora. Mislim, toliko o tome koliko su ljudi spremni zatomiti svoj ego i baviti se pravim stvarima. Prekrasni ljudi. Gavro je bio, nazvat ćemo ga moj adjutant, to je natporučnik Hrvatske vojske koji je išao sa mnom svugdje. Nije mi dao čak ni da torbu nosi, baš mi bilo sjećali smo da sam njemu rekao da smo nas dvojica, kad su Švabe išle u onom motoru, znači imaš ovog koji ga vozi, ja sam onaj kao časnik koji se vozi dole u onoj kanti i nas dvojica smo bili nerazdvojeni, išli smo svuda. Ne pričam to da sebe veličam, nego hoću ispričati kak se stvori jedna super atmosfera i kak dođe baš ljudskost do maksimalnog izražaja. I da se vratimo na ovo i ja konačno rekao društvo, u 6 se nađemo u šatoru i idemo nešto pojest. Stvarno i kažem mojima iz kuhinje da mi složeni na tanjur nešto što ima od svega pomalo, ili će doći gospođa, doći mi i Sanjin koji je tad izvještavao iz prve rukavne, znači snimao i slikao za hrvatske medije i mi smo se sjeli i u trenutku kad sam zagrizao prvi ozbiljan obrok, ogroman potres, trese se, čuješ kako padaju cigle, jer smo mi na tom glavnom trgu, odmah pored gdje ova djevojčica je poginula. Znaš, užasan osjećaj. Stvarno, opet sam se naježao, stvarno, to je grozan osjećaj. I još kad si gladan, kad si gladan nisi svoj, ja se tad u tom svom bunulu Sanjin odmah uzima aparat, snima to i onda ja gledam ljudima, ti ćeš meni ručak. I sad to bude ljudima smiješno u komentarima, znači od sveg toga, od sveg straha ti se sjećaš svog ručka. Pa kak se ne bi ljudi, gladan sam, jedva sam dočekao, sve sam obroke odgađao samo da se mogu u miru sjesti, najesti i ne da. I onda izjave za televiziju, sjednica gradskog poglavarstva, na kraju nismo ništa ni pojeli, ali sve u svemu, prevladao sam taj strah i ono što je fascinantno, više sam se bojao tog potresa kad bi došao u Zagreb nego u Petrinju. Zato što sam u Zagrebu doživio pravi potres pa ga vežem u Zagreb. A ovo sam vidio na televiziji, pa neka kad dođeš tamo imaš osjećaj kod da si ušao u film, doslovno neko snima film, pa tu ti se neće niš desiti. Vraga, neće, mislim, mogao sam poginuti sam tako koliko put sam prošao kroz one male ulice. I bio sam tam neko vrijeme, kažem, upoznao sam top ljude,
sve ih ovim putem pozdravljam, bilo je nešto, bilo je lijepo, mislim, bez obzira na tešku situaciju, bilo je lijepo i dosta, nakon toga sam dobio nekakve ponude da ostanem, da se bavim. Međutim, kao što sam rekao, politika me zanima, ali možda na jedan moj način koji mi je usadio moj otac. Jel? I taj cijeli odgoj, i ta cijela moja priča i sve što sam prošao u životu. Teško je danas, ja neću reći ja ću biti prvi pošten, daleko od toga ima i poštenih političara i rijetko ko zapravo išao, idem ja sad krast. Mislim, čovjek dođe pa se nađe u prilici ili bude ucijenjen Jako je teško, znaš, to su igrači malo jači. Jel? I ono što sam spomenuo na početku kad sam bacio samo bubu u tom da bi se tim bavio. Ima jedan veliki problem u bavljenju politikom, zapravo ključna stvar je za kog ćeš to raditi. Ako nemaš nekakav osobni interes, jel? I ako to ne radiš zbog svog ega, znači to želiš napraviti zbog sebe i svoje zajednice. Mene samo strah, da li ako ja se jednog dana izložim, ja to se izložio. Sve moje dobre i loše stvari će izaći van. I one koje nisu dobre, odnosno i koje su dobre će biti preformulirane loše ako nekom je to u interesu. Ja samo postavljam jedno pitanje. Ako odlučiš nešto napraviti za neke druge, da li će to narod cijeniti i valorizirati na kraju? Poučen iskustvom svih kroz povijest. Danas jesi, sutra nisi. Mislim, Matija Gubec, malo su došli ljudi, Matija, tam su mu odrezali glavu, stavili krunu, što su napravili. Ajde, spominja se malo kroz knjige, to je to. Možda sam naveo glupi primjer, ali imaš puno primjera gdje se ljudi stavili ispred svega, stavili su svoje ime, svoju obitelj, stavili su pomoć drugima na prvo mjesto. Znaš, ne mora ti se fizički isplatiti da ti zaradiš neke novce, ne moram se nikom ni klanjati. Domagoj, veliki, kak si ti super, nama svima pomogao. Da. Ali bar me onda podrži. Evo, najbolji primjer, Churchill. Izgubio je izbor nakon nakon drugog svjetskog rata. Izašao si iz rata kao pobjednik, jedna od najvećih svjetskih ličnosti. Tako da su to neke stvari koje još klackam, na kojem razmišljam, ali kad dođe vrijeme javit ću ti se pa ćemo napraviti onda emisiju samo o tom. Naravno. Jer to je nešto jače, to je nešto u meni što gori. I to će izaći van. Ali evo, kroz ovu gastro priču želim da me ljudi upoznaju i kao osobu, i kao gastro ambasadora. Nekom ću biti zanimljiv, nekom ću biti glup, nekom ću biti super. Što je logično i što je normalno, nije se rodio ko bi svakom ugodio i ko bi se svakom svidio. To je poslovica koja je živa istina. Niti se meni svi sviđaju. Ali jednu stvar ću ispričati, evo, pa da zaključimo ovu priču o tom sviđati ili ne sviđati. Jel? Sad će neko reći, ne znam, nacionalist, ja ne volim Srbina ili nešto. Da. A prvi, kad upozna Srbina nekog kao osobu, će ga nahraniti, pomoć mu i biti s njim najbolji prijatelj. Znači, ljudi, ne radi se tu o pojedincima, nego se radi generalno o politici. Normalno, Vučić sad pumpa, Hrvatska podupire ove... Stari, baš nas briga. Čak i da idemo, pazi koju logiku bi mu ja rekao da sam... Zamisli, ako te toliko mrzimo, vjeruj mi, ostanak tebe na vlasti nam je u najvećem interesu. Da, slažem se. I to je kraj priče. Ali normalno, mediji i politika odrade svoje i to je ono čeg se ja bojim, ali kažem, ako budem vidio s vremenom da me ljudi vole, da im se sviđa, da imaju povjerenja u mene i smatraju da sa svojim iskustvom i sposobnošću mogu nešto organizirati i napraviti, rado ću se odazvati. Ali o tom potom. Pa nešto si slično probao sa Cafe Liberalom, jel? Cafe Liberal nije bila moja. Cafe Liberal je bila priča od 24 sata i Ekspres. I tu su bili Igor Alborgeti i Boris Rašeta. Oni su poznati politički novinari, ti ih vjerojatno znaš. Da. Čak i ne dijelimo većinu istih stvari, jel? Nekakvih opredjeljenja, ali ja uvijek kažem da zapravo svi dijelimo tu ljudskost. I to je ono gdje smo svi zapravo isti. Sad neko ima ovo, neko ima ono. Zavadi pa vlade. Sve što se dešava u Hrvatskoj je klasična priča zavadi pa vlade, ali da sad ne objašnjavam, ljudi valjda razumiju što hoću reći s tim. Svi smo mi, to je ona priča, malo priča što sam rekao, Srbinu i nacionalistu. To je priča, svi smo mi jednaki i svi mi trebamo jest, pit, trebamo zagrljati, trebamo malo ljubavi, trebamo malo razgovora i sve bi bilo super. Ali politika i novac i mediji rade od nas drugo. Uglavnom, oni su mi se javili da bi htjeli organizirati jedan politički talk show, ali jednog drugčijeg formata. S obzirom da sam ja tad imao Kak se šika, to je jedan lanac kavana. Glavni je bio sa svojom bivšom partnericom Mihaelom, glavni je bio na Britanskom trgu i vrlo brzo bio je prekrasno uređen lokal i to je sve
i zapravo je privuklo jer je Mihaela bila, odnosno još uvijek je slikarica, odlična slikarica i onda smo to malo uredili u artističkom smjeru i imali smo antikni namještaj, čak smo imali jedan veliki klavir koji je bio na sredini i služio kao stol visoki gdje se može sjesti. Baš smo bili onako avangarda, nešto drugčije, nešto posebno. I normalno, mediji se to prepozna i bili smo u nekoliko izbora top 10 najboljih lokala, bla, bla, bla. I ja sam tad organizirao jedan talent show, to je bio prvi talent show koji se nije bio na televiziji, ali bio je koncipiran ko pravi. Imao sam pozornicu, imao sam žiri, to žiri gdje je bila Jaja iz Jinxa, moja žena, urednik iz Večernjeg lista. Znači govorimo o pravom, a vodio Vinko Štefanac, koji je by the way u story Supernova bio u žiriju, u prvom žiriju. Tako da baš je sve bilo profesionalno, bilo je fora, ali bila fora da možeš doći, vidjeti ljude, popiješ piće, gledaš ih, uživaš, bilo je svega. I to su, da sad ne pričam previše o tome, bile pjevača, glumaca, svašta su ljudi prezentirali, bilo je izvrsno. I oni su vidjeli da imam smisla za organizaciju takvih, da smo, Mihaela je napravili krasan lokal, i da se to može spojiti s ovom njihovom pričom. I mi smo to sve objedinili, znači, u taj Cafe Liberal, gdje su oni zvali političare i gdje su ljudi uživo pratili kako oni ih intervjuiraju. I jedan od gostiju je bio, predsjednik Milanović. Pardon, šta si mu rekao kad te je pitao? Ne, to je jako ključno. Nisam ja njemu ništa rekao, nego... Jesi mu uopće nešto rekao? Da? Ne, jesam, jer ja sam isto kao organizator imao, Ok. Ma, dobro, pričaj ti. Ne, pa... Podcast je to. Sve pet. Ja sam mu kao organizator imao pravo također postaviti pitanje. Ja sam rekao njima, pa dobro, zakaj mu ne postavite pitanje zašto se on ne bi kandidirao za predsjednika? Joj, nam je to glupo, pa pitaj ga ti. Znaš, koji Jan je na klanje. Ok. Rekao, ja nemam dlake na jeziku, zašto? Pa nisam mu rekao ništa uvrijedljivo. Ne? Da. I ima snimka na 24 sata, kak sam njega to pitao. I on je na to dao, i druga je to bilo po svim medijima, da je on prestar za tu funkciju, da se on tim neće baviti. I mi smo nakon toga, sam ga pozvao sa strane, sjeli smo malo na šank, imam jednu krasnu fotkicu, uspomenu tome kolega slučajno, sliko nisam ni znao, gdje popili smo 2 pivice, stvarno ugodan čovjek, normalno se može s njim razgovarati, elokventan do besvijesti, čak i ja koji smatram da sam elokventan, malo sam se onak osjećao inferioran, šalim se, ne previše, ali zapravo me potaknu da izvučem iz sebe maksimum u razgovoru. I tu sam mu došao i rekao, pa da bi za Hrvatsku i njega to bilo super varijanta, da Hrvatska treba balans između ljevice i desnice, što upravo on je, da mu treba jedna prepoznatljiva figura, da mu treba osoba s iskustvom velikim koji ima i da je šteta da neko s tim iskustvom ne odradi to. Upravo to, ja govorim i takve priča s mojom Petrinjom. Da. Gledam i mislim si, čekaj, ako neću otići ja, ko će otići? Imam to iskustvo i znanje, pa daj napravi s tim nešto. I zna se šta je poslije tog bilo, čovjek se kandidirao, pobjedio na izborima. Ne kažem da sam ga nagovorio daleko od tog, ali da sam ga potaknuo na razmišljanje, dajem si to za pravo. I čak mislim da bi se on tog razgovora sjetio, jer nije baš da svaki dan pričaš o tom, posebno u toj varijanti koja je bila. Sad pred kraj, odnosno na kraju, hoćeš sam najaviti svog sljedećeg gosta, odnosno gošću, jer ideš dan prije. Tako je. Znači, budući predsjednik je bio si s njima i sa bivšom... Ja se i nadam da će i sadašnji predsjednik biti jedan od gostiju u mojoj emisiji i za to će doći vrijeme. Sve što čovjek u životu radi, treba raditi postepeno, za sve će doći vrijeme, tako i tvoj podcast, i bit će bolja razina i produkcije i gostiju s vremenom, samo ono što smo pričali, čovjek treba biti uporan. I nikad ne odustati. I treba biti pošten. Ja mislim da je to. Znači opet, tebi bi još lakše nego meni bilo raditi na skandalima. Pozvat nekog tu i udri i peri po nekom i sad će se to biti viralno, svi će znaš šta je bilo i onda će se tvoje ime pojaviti dole. Kratkoročna priča. Uglavnom da skratim, moja sljedeća gošća je prva premijerka Hrvatske, gospođa Jadranka Kosor, odnosno s njom sam već snimio emisiju prije neki dan. Evo sad, ovaj tjedan... Utorak ideš tu Čušpajzu, u sredu ili u četvrtak će izaći na mom bez Food Croatia i ljudi gledajte, stvarno bit će super, vidjet ćete u jednom super izdanju, neobičnom gdje priča o šnufudlama, koje najviše voli, kak šmalca svu hranu. Normalno, pričali smo i o ozbiljnim temama. Znači uvijek kad slažemo emisiju radimo na način da prvi dio razgovora s gostom ipak bude jedan ozbiljan i postavim pitanja koje ljude zanima, vezano općenito, onda drugi dio je više onako malo opušteniji uz hranu, općenito uz hranu i prehrambene navike i uz ono samo što smo jeli. Mislim, ljudi, pogledajte to, mislim, bila je i Anja Alavanja, i bio mi David Skoko,
luda epizoda. Bila je gospođa Suzi Josipović Ređer Pagić, Hrvoje Kečkeš. Sa svakim od njih bio je i Danko Ažić, da ga ne zaboravimo, to je onaj poznati komičar i oponašatelj. Danas je izašla emisija s njim. Zapravo upravo ljudi, evo u ovom trenutku dok ovo snimamo izlazi emisija van. On je kroz 6 likova valorizirao jela koje su mu se servirale. Znaš ono, bit će fora. Super, da. Pokušavam zvat ljude iz različitih sfera društva. Neko mi kaže, pa kaj radiš čušpajz? Da. Ne, pa upravo ga radim. Ali nemam fini način. Jer ako samo držiš nišu politike do sad, hajmo ljudi, svi mi te ljude negdje smo vidjeli, pratimo. I zanima nas kako oni funkcioniraju na jednoj normalnoj ljudskoj razini, u nekakvim normalnim situacijama, Naravno. kao što je bio u restoranu, jeo je, šta jede, čim se bavi, kaj radi u slobodno vrijeme. Pokušavam ne kopirati klasični podcast sa milijardu pitanja, više i ipak je to još uvijek gastrohrana, kao što sam ja gastroambasador, ali evo, pokušavam naći neki balans, a to je 50% hrane i 50% gosta. Gastroambasadore, puno ti hvala. Hvala vama. Ekipa, zapratite Čušpajz, zapratite Best Food Croatia. Dobar tek svima, vidimo se. I vidimo se možda i u vašem restoranu. Tako je. To je to.